šumarku skrivenom medvjeda je malih dom, oni čak i lete. Pogledajte, neki ljudi okrutni, opasni ko zmaj, slistili bi taj pravi mali raj, no neće Bog me moći jer mali medvjedi će doć ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti. Ako voliš planinu, rijeku i svijet, primit će te odmah u svoj šumski svijet. Ti čudesni maleni leteći medvjedi. Dobro, a sad odjeni to. Munja udara u šipku, struja udara u smucala i vodu, smucalo pije električnu vodu i zaključak, smucalo super zvjerka. Nećete zaustaviti ni leteći medvjedići. A što, ako ne upali? Onda ja neću to probati, nisam lud. Nađi si drugu super zvjerku, kidam ja van. Što? Smucalo, vrati se! Što će mi smucalo? Odjednom imam strašne ideje. Mozak mi vrvi od ideja. Spremi se svijete, stiže ti genij. Tu smradac pronalazi svoje glupe igračke. Tako je daleko od grada. Sigurno je već zaboravljeno. Mi se nadamo da će ljudotin jednom doći i odvesti to. Ne bih baš rekao. Kad je već tu, zašto ga ne iskoristite? Zašto? Ne znam. Od toga možete svašta napraviti. Da, kućicu, tobogan s gumama, mnogo toga. Ne treba nam kućica. Ni tobogan, što će nam to kad znamo letjeti? Jasno. Ej, čujte, želite li što korisno? Možete napraviti solarni kolektor od tih konzervi. Što? Solarni kolektor? Zašto ne? Imali biste toplu vodu, pili biste čaj, kupali se, živjeli biste u raskoši. Da. A kako radi solarni kolektor? Hvata energiju sunčevih zraka i pretvara u izvor topline. Ali onda radi samo kad je sunce. Da, ne, sunčeve zrake prolaze kroz oblake. One stalno dolaze. Evo, pokazat ću vam kako se radi. Zašto se prije nisam sjetio toga? Ako slika dolazi otud, trebamo samo popraviti ovaj krug. Što? Sad nema ni tona. Pa vidjet ćemo. Sad je dobro. Uspio sam. Hej, cool! Budi miran, ne vidim. Hoćeš da ti glumim, a? Mislio sam da bi ljudotinje znali smisliti neki bolji sustav. Kako to misliš? Pa gle što sve hvatam. Tko veli da televizija škodi? Probaj! Kraljevstvo za konja! Kako će mi falit kad neće otići? A sad gospođa Mudrić objašnjava da je kurjak. Ljudotinje, to je siher, to je taj... A kako ćemo znati? Znanost, nemoj sad krepati! Ko te uopće treba? Ako ne mogu protiv televizije, osvojit ću svemir. Dođi, smucek, napravit ćemo si raketu! Od čega? Od konzervi sa smetišta, idemo! Znate, s tim glasom čak i zvuči pametnije. A još ću i leteti. Smuči mere! Da, pričaj u hladnoj zimskoj noći. Tiho! Topla voda bi dobro došla, Platone. Pa znam da vaši prijatelji ne bi preporučili nešto štetno, ali to vam je mnogo posla,
morali bismo svi zapeti. O, hoćemo, Platone, bit će zabavno. Dođemo! Jasno da hoćemo! No, dobro. Pazite, smradac smetlište smatra svojim, vaš će ga pohod naljutiti. Ne brini, hajdemo u zračnu akciju sa pljači konzervi. Idemo! Možda i oni misle napraviti raketu. Nemoguće, nisu dovoljno pametni. Dobro, idemo. O, odlaze, dođi. Dobro. Konzerve, samo su to uzeli. Gle ovaj crtež. Možda misle napraviti divovsku košnicu. Košnicu usmjerenu na sunce, ma što to spremaju? Da razmislimo. Misli. Ajoj, jesmo nešto smislili? Dođi, Grga, svidjet će ti se. Pijuckat ćemo čaj dok namačemo naše stare kosti. Sve to za malo tople vode, a? Sve spremno, Rudi. Zar je tako pametno špijunirati ih? I ja bih se toga sjetio. Čut, doći moramo vidjeti što je unutra. Hajde. Točno. Puštam. Gotovo je puno. Koliko treba da se voda zagrije? Damir kaže 2 ili 3 dana. No sad se odmorite. Zavrijedili ste. Dobar posao, dečki. Od smraca još ništa. Ne. Neće još dugo. Još sporije, šefe. Planinari bi trebali ići sporim, mirnim tempom. Sporim i mirnim, smradac. Zašto sam te pustio da slušaš tu glupost na smeči kuti? Da naučim biti pravi planinar. Pravog planinara uvijek prepoznaš jer on ide sporim i... Znači, tako je nastalo jodlanje. Uvijek sam se pitao. Izlazi van, skoro i mirno. Brže, hajde. Hvala, to mi je trebalo. E pa meni nije, sad ti vodi. Nakon tebe. Nemoj mene. Diži se, smizdravče, to je samo para. Samo para? To je sigurno div ili zmaj. Sad znam otkud ta para. Div će nas kuhat za večerom. I da tu ima neki div, što bi s nama? Nakon zimskoga gladovanja sad smo kosti koža. No dođi, 1, 2, hajde. Saznaću što ti medvjedi spremaju, ne zvam se ja, Smradac Medljarević. O, Bože, a? To je to što tražimo. Drži to uže dok se spustim i pogledam bure. Dobro. Znaš kaj je to? Koriste se suncem da zakriju vodu. Kako pametno. Još je hladna. Spremni, šefe? Da, povuci me gore.
Topli čaj, ha? I ne znaš koliko vruć njofra. Imate plan, šefe? Da. Htjeli bi toplu vodu, to će ih zagrijati. Čekaj samo dok puste vodu. Njihov je problem što su tako skromni. Ako već radiš, konektor napravi veliki za cijelu šumu. Joj, neće biti snijega, ni ozebli šapa. Točno, bit će to pravi tropski raj. Joj, kad kradete ideje, šefe, zaista i kradete. To najbolje znam. Što je tu vruće? Evo zašto. Nešto je u redu. Da, to! Izađite svi van! Brzo, odmah! Bez panike, samo idite van, idite van! Nado, ti nas sklonite, kolektor s krova! Joško, Janko, ostanite sa mnom! Još se zagrijava. Da, čak i bez kolektora. Moramo odspojiti cijevi iznutra, ali odem li ja, svega će me spržiti. Možemo mi, blizu tla još je hladno. Da. No dobro, u redu. Ali čuvajte se. Uspjeli smo, skinuli su konektore i izbrisali kozečevi. Što sad? Što sad? Iskoristit ćemo moj talenat, jasno. Ukrasti mi ideju i napraviti to kao ja. Bože! Ali mi smo to tako postavili. Smradac! Da, dođi. Ne, a ja, prevruće je! A da pođemo i mi za njima? Ne, za to je dovoljno dvoje. Nadam se da su dobro. Joško! Janko! Odron kamenja. Ne mogu proći! O ne, za sve sam kriv ja. Nado, Tina, idite po pomoć. Janko, Joško! Janko, probudi se! Živ je! Veliki duše, hvala! Ali sad ga moram izvući odavde. Ostao je još samo put kroz plavo grotlo. Kroz plavo grotlo. Nije mene straha, mislim. Što sad spremaju? Ne znam, ali ja na tvome mjestu ne bi čekala da to saznam. Nije još ni toplo. Tako, jesi sad sretan? Da! Moramo pozvati druge da pomognu spasiti Joška i Janka. Samo da su dobro. Požar! Janko, Joško će pričekati. Dovedi sve ovamo što brže možeš s vodom. Idem provjeriti. O ne! Vjetar širi požar! Vatra! Vatra! Šefe! Gledajte, ta stvar napravila je požar! Još jedno znanstveno otkriće, što li ću još smisliti?
Dobro, što sad opet izvodiš, bradac? Izvodim! Testirao sam svoj najnoviji sjajan izum. Tvoj najnoviji izum? Mi smo napravili kolektor, a ti si ga ukrao. Kad ste ga rabili tako trapavo? Ma nemoj, a što je počelo, Požar? Tvoja stručnost? Bolje ti da šutiš. Da! U svakom znanstvenom radu postoji element nepredvidljivoga. Ne sad, Dado, moramo spasiti Joška i Janka. Smucalo, nosi to odavde da ne napravi još koje zlo. Spasiti Joška i Janka, to je samo izgovor, boje me se, to je sve. Jel, Smucek, a? Oprostite, šefe. Ne moraš se ispričavati, Smucek, stari moj. I briljantni mozak neka treba dodati naboj. Znate, možda griješim, ali mislim da od udara groma lasica pošandrca. Mogu izaći. Krasno, još jedan odron. Ne možemo natrag, ani ostati tu. Poželi mi sreću, Janko, to je to. Znao sam da ne mogu. Pomoć! Bilo tko, u pomoć! Tu smo došli! Ne mogu zvati u pomoć! A možda su pokušali kroz plavo grotlo. Onda bi to sad već bili u skrovištu. Ne mora biti. Možda su ozlijeđeni ili odron zablokirao i plavo grotlo. Oh, Janko, nikad ti se više neću rugati, časna riječ. Dođite i moramo požuriti. U ljeto zelen, u jesen žut, a zimi bijel na šumski put. A proljeće kad budi se, tad vidjet ćeš tu bolje sve. Ja često znam lutati njom, jer šuma je naš drug, naš dom. Tu za cijelu misu tunel je blokiran. Naš dom je Joško! život naš. Joško! Joško! Gdje smo? Dobro je. Dobro si? Da, mislim da jesam, zahvaljujući tebi. Idemo odavde. Dakle, solarni konektori će preobraziti toplinu i smiriti te bolne mišiće, ukloniti tu dosadnu bol u križima. Ali ja nemam bol u križima. Ne, ali znaš biti dosadan. Ja hoću jesti. No, budi mira, nećeš mi valjda pokvariti eksperiment. Smucek, zašto si takav? Pa prošlo je tek dan i pol. Izvrsno. Ali hladno. Znaš, Grga, mislim da će mi od sad hladno prijati. Imalo si pravo. Dosad sam već mogao znati da ono što je dobro za ljudotine nije uvijek dobro i za nas. No dobro, učiš dok živiš. Pa živjeli. Sad je jedini problem to što lasice još imaju onaj solarni kolektor.
O ne, imamo ih na oku, ne brini. A prema prvim izvještajima prije će naškoditi sebi s tom stvari nego nama. Lukrecija. Denis? Lukrecija. Dosta mi je, te izbuljene oči, taj čitan glas, ti više i nisi onaj smradac. Nisam mislio da će se to zbiti, šefe, ali dajem otkaz. Evo. Šefe, jeste dobro? Možete žlabrati? Jel baš moram? Vaš glas! Šefe, opet ste normalni! To je normalno. Šefe, zaboravite ono. Neću vas sad ostaviti. Ja ću vas njegovati koliko god to trajalo. Čekajte tu, šefe. Samo ću nešto prigristi i evo me odmah, dobro? Da čekam. Sigurno dugo nećete moći jesti, pa ću se pobrinuti da se to ne pokvari. Zapravo, ono će vam vjerojatno dobro doći, Malo ste se preforsirali, ne? Mlatnuo vas je grom,